იკა დავაი ეს დაუშვი კიდე ვიდი ეხლა დაუშვი მეორე სტოლბასკენ დავაი იკა ეს მიეცვით იმას მიეცვით ბეკე. Ramai beredar rekaman yang menunjukkan pertempuran tentara bayaran Georgia dengan pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin, 6 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pertempuran di suatu tempat di Ukraina banyak dari kaki tangan mereka sudah menyuburkan tanah Rusia. Tampak sejumlah tentara Georgia terus melepaskan tembakan ke arah musuh. Sebelumnya, wilayah Georgia yang memisahkan diri dari Osetia Selatan telah mengirimkan pasukan ke Ukraina. Pengiriman pasukan itu dimaksudkan untuk membantu melindungi Rusia. Pasukan Georgia melibatkan diri dalam pertempuran ketika invasi Rusia di Ukraina memasuki hari ke-31. დავაი ადი აგერ აქვინა გადმოდი აქეთ აქედან უკან კაცი გიდგას აქედან ისროლე აიცი ზურგი დაუვნაგრე დავაი მეორე სტოლბას აგლიჯი აგერ დავაი მეორე ახლოში დაუშვი ახლოში. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.